إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقول من كتاب التوحيد إما فهم واحدكم قصة بابكي يفوتك مصنف رحمه الله بيان كرا فتريس وانا بابي بابك جنوا فاني باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله البقرة ستيك فاسترس السنة من آياتك معنى ميستكم تريق بيبايكو من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الله سبحانه وتعالى في أنداد إله كم درجة إكلانج إفدا فراتك بلاغ بيكو يحبونهم إفرات الدك إبامهم لو بيك حب الله الله لو بكرا فدي مي بابوك مفهوم أو من واحدك من قصوان أدي بابوك مصنف رحمه الله جنوا فكيت القرآن آياتكاي كيت نبي صلى الله عليه وآله وسلم فرابون وارد فاوا بين حديث بس فرتكاي حديث سلف الصالح بس فرتكاي يفوق مصنف رحمه الله بابون نروبا فاوا فعدات ألقم من واني كوريك مفهوم ألقم من دي درس كياف ميري ألقم من فاشان بابا كي فتوك تيري سيفوانا بابي بابو اس مصنف رحمه الله جنوا فاني كيت قرآن آية بابك عنوان سرخي قتك ودعوني باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين سورة آل عمران ستيك هديه فالسنة مي باب مصنف رحمه الله جناف مني كوريك بابا قولي اي كوريك بابك بيان كرا فيوني لوبي توحيد کے متی درجے کی اللہ سبحانہ و تعالی لوبی خلاص کر ایکلانگے algon menge hittan huskuru adi algon menge hittakuga ilahuwantakamge lobige alwetikamge lobige biruwetikamge lobige evves minbare allah subhanahu wa taala fiwa em farataka nudinu algon menge hitta ikhlas tarikama ke ilaha lobige khalas kurun ei tawhiduge emme mativeri darajek hame ayekoga e tawhid furihama nuwane nu tawhid tahqiq nukurawene anes sifayaki loebba ekoga allah subhanahu wa taala lobi algomenna khalas kuraweni e kalange fiyawa ehem farataka birugatumun algom rakkaterek allah lobi kurma ekoga e kalange fiyawa biruweti umay khushu'at tarikan ehen ebbes farataka ogenwa Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem farataka algon biruweti wanama khushu'at tari wanama egmane ki algon menge aqida ga masale bol embi ma lobi ge waha algon men musannif rahimahullah kuri bab ga bayan kurawaf e avidiga mi bayan kurawani ekalange fiwa ehem farataka biruweti numuge wahak ei ikhlas seri lobbakun lobi veni e lobige idikolo emmeha kantattakun algon me rakka terivek egoto mitanga musannif rahimahullah gennaf ma babuga allah subhanahu wa taala fiwa ehem faratta deke mistakun birugenne umai ehem faratta ka ameduga habata biruwatika mistakun ge hittakuga lung ei shaytana ga awanun kura kamek em faratakun timaya musibat jihdaneti em faratege atuga timanne gellume dinumuga bar libfa vedaneti allah subhanahu wa taala birweti wa fadain
e faratta deke ebamehum biruwati nema lobiga wahake vidigen den bayan kura fewani Allah fiwa em faratta ka biruwati numga wahak mita genno fa ayatu murada ke inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyaahu ei shaytana inna ma dhalikum ash-shaytanu maana ki tibamehum e birugannawa faratta ke shaytana yukhawwifu awliyaahu shaytana eenaage waliyum birugannawani shaytanaage ekurin shaytana deke birugannawai envima Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehim farat deke biruwati wa fara em farat ka khushu' tari wa farat Allah ganna birufadein ehim farat deke biruganna faratan ei Allah shirukura farat biruwati wanjeni hamekin Allah eme mitanga kid Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura fewani innama dhalikum ash-shaytan ay shaytana mistakum birudakani yukhawwifu awliyaahu eenaga waliyunna eenaga ekurna birudak fala takhafuhum fahe emihun deke tiyabamehum birwati nuwash emihun deke birwati nuwash in kuntum mu'minin tiyabamehunni ईमानु का अहलूरिंग कम गवाना मोमिनुं कम गवाना एमे ईमान कमा अल्लाह बिरुवत कमा ये आयत की मनी गुड़वाफ एम भी मितांग मुसन्निफ रहमतुल्लाह बयान कुरा फेवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकनिकं अलगम बिरुवति वामी खुशु एत्तरि वामी एकलांग फिवा एहम फरात दके मीस्तक हितुगा हाबताई बिरुवति कमाई खुशु एत्तरिकं लुंग ए शैताना एनागे अवानुन्ना मीहुंगे हित्तक वद्दाफा कमेक ekam algon men durwe rakka tere wanjen tobe dizzetere akhon Allah birwetumuge maqamaki emme mativeri daraja itaqwage maqam iswedi ummetaka shay mi ummatabe sallallahu subhanahu wa ta'ala wasiy kurwafa emme materi wasiyetaki ekalange birwetiwe taqwarumuge wasiy ei alukamuge emme mati daraj ekalange birwetiwon ekalange takamenwe ekalange menwe lobino كيد قرآن الله سبحانه وتعالى سورة الأنبياء أشاوي سنعتك بيان كرافوني وهم من خشيته مشفقون إباميهني إكلانج بروتي كما أكوغا إكلانج بروتي كما أك هتكوغا إباميهن هتوغا الله أمدوغا بروتي كم واميهن مشفقون كمانه كي إباميهن الله سبحانه وتعالى قوبات عذاب asfane kamameduga hittakuga biruwetikan ufedifawame nefadalatuga imanuga ahlurin taqwaga ahlurin Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurawafan suratul nahl ge fansasana ayatu wahi kurafan yakhafuna rabbahum min fawqihim ebamihun matigawa ebamihun verras kalange ameduga ebamihun verras kalange biruwetiwe ebamihun verras kalange biruwetiwe سورة الرحمن کے 47 وحی کرافونی ولمن خاف مقام ربه جنتان اینا کے برس کلانگے بدلوا مقام الله سبحانه وتعالى يا بدلوا مقام مدوغا ادوها مدوغا بيروتي واميها اینا الله سبحانه وتعالى دے سوروگے دیوانکم سوروگے کے ماتوری مقام درجه اینا تک الله سبحانه وتعالى ایتر کرواف سورة النحل فانسا سفنات وحي كرافوني فإياي فرهبون فهي تيبامهم هميكن تيمن إله بيروتي واش هم فرات دكه بيرو نغناش سورة المائدة کے 40 سفنات وحي كرافوني فلا تخشوا الناس واخشون فهي تيبامهم ميستكن بيروتي نواش ادي تيبامهم تيمن إله هميكن بيروتي واش ميستكن دكه بيرو نغناش الله غننجه بيرو إله وانجه بيروتي كم ميستكن ترين بس ميكا مدوغا هيدوغا نباواش مي معنى كيد قرآن الله سبحانه وتعالى إذا باور آيتك باوا لباف إكلانجيا بيروتي وماي خشوع تري وماي بهيغتون كيد قرآنك إذا آيتك الله سبحانه وتعالى واني باوا لباف علمور بدال واني بيروتهم به تيمبايك بيرو تيمبايك بهيك اما فرتان بايكي خوف السر ميها اترين هيتوغا اوفيدي
khushu' etteri kamai haabonta kamuge biruwati enage eteregon sirri biruwatikam wa huwa an yakhafu Allah wa huwa an yakhafu min ghayri Allah min wathanin aw taghutin aw yusibahu bima yakrah ei ena e biruwati wa farat Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem farat de kena biruwati wani ei hilen alukon kura mihun alukon kura bes farat budekkam gaves nuwata taghut shaytana kam gaves Allah subhanahu wa ta'ala fiwa mistakun alwatiwa emme faratakam ga segiterega qabure gahul warikkam gaves Allah fiwa mistakun biruwatiwa farat ei enayan e faratakun musibaten ena hinnuruhe derwafada kamejje hidanet bay mehum birugane kuri zamanuga waliveringe gotuga mashhur efawa mismihu nuniyam walivering kamuga mehun hadaf waliveringe maqam taka ziyarat takamuga mehun hadafa watanta ein tanaka ihaneti kon hitafi nama nuwata ein tanegga amukon erashe gahulwaring ihtiram ko qadar ko kura kantattaka khilaf wejjenama e qabrigga nuwata e ziyaratega wa farmiha ge faratun emiha kak sumpakamek nuniyam gellumek nuniyam derakamen enayan enage nafsa nuwata enaga ahulwer nuwata enaga mudala nuwata enage gedora nuni enage mustaqbal ege sawun musibat nuwata derakame jehidanakam ge biruwetikan ituga onnakoma baanama ei shirukuge biruwetikamen Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem farataka wefawa alwetikamuge biruwetikam ei shirukuge amalutaw iterem wak algon men itereka kuri zamanuge midenneyen hori tafaat mibawtu maqam taka ziyarat taka gi gina faharo etantaga qabure besne tant ekam komme rashgash midennevi kala ziyarat taka maqam tan hure ei eiruga mihunga aqidaga midenne shirukuga ahulweringa aqida talgumna hamayak asawmu so med Allah rahmatu argumen terega ifed maqam takai ziyarat tawge kurige sife medakun hadis bay mihunga names bay kala aqidat mikankama guligen qabul kure names mi midenne shiruku amalta utereng wa kankan argumen ebes farataku mebawatu ebes kamek asanakam qabul ko genwan hem bima Allah subhanahu wa ta'ala fi hem faratakum budakum nune hilekum nune shaytana anta Allah fi alkum kure ebes faratakum ena hingamonu jehfada kamek musibat jehidanakum biruweti wanamai ena gitu gonna nafsani biruwarikam etereng enawa ufedifa birenge e biraki Allah fi wa hem faratakum ekashigam wa birennu Allah subhanahu wa ta'ala Hud alayhi salam qawma behegotum wahi kurafoni Surah Hud ke fansas hatare fansas wasnayatu in naqul ebam bunika Hud ke faana mukhatab ko eka efana qawm men dawat dini me mihunge jawab ekkum gavi in naqulu illa taraka ba'd alihatina bisu timammenna fenna gotuga timammenge ilahunge terem bayen ilahun kale musibaten nuwata derakamek gilem verikam jassafa hurikam ga fene mane ki Hud alayhis salam islam deenagan dawat devwa ebame hun deena goala ebame hun Allah fi alakon kuran gengulu budai efa tagete ekkiba ekkawante en ilahaka imaman goalima emi hunna fenifa meheri ekadeg faane huri kommeskala musibat jif kommeskala gilem verikam jassaf mulin heovisne buddhi gahulwarin kamak emihun qabul nukura ekalek faana emeka efana kommeskala buddhi annoniyam wahake kommeskala musibat jassafuri ko emihun qabul kur ede musibat jessi farata ki ebamihunge ilahun kam emihun qabul kur ei ilahun ta gechi goati ilahun bad bas bonati ilahun emihun alkon kura farata dukon e farata ge batil farata kom bona mondati emihun qabul kuri e ilahun taw terem bayen ilahun begen ehuri ekadeg faana kommeskala gilem verika musibat jassaf ei midennai beruwetkan ei hemima e ilahunna dimal echi goafi e farat ka de echi goafi yam ehem mihunna
efada musibat jassafa kama khudu emihun qabul kuraruge emihun amil aqida eki emihun aluwetiwa farattaka dimal ecche bunafiya emihun direwulumas bangurotu ekinge adan emihun sevada musibat jeidan ehima ei Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehm farattaka ebame hitugoe birweti efoga kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala hudu gufanu basru bayan kurafani qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun vidalwi tiban kadege faanu hekiye wada gannome Allah subhanahu wa ta'ala heki kon ilahu gandi vidalome washhadu fa tibamhum heki washe anni bari'un mimma tushrikun amakashorun tiban kadege faanu tibamhum Allah fiwa tir shiru kura kantatakun bariya wegen bame emai ebamhum Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ekaleeg faana musibat jassi farataki ebamhum ilahun takkamuga emihun qabul kurun hudu faanu balla foti hudu faanu ge vidalwani tibamhum kuri shiruke kamugai em Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ibsmiya ka midenne baatuge musibat kam jehidana kamuge biru miye gitu gotun ei e faraten Allah ekuwa shirukur Allah baawari kur efogo vidalwi kit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ekaleeg faana basfulu wahi kurwa bayan kurafoni min dunihi fakiduni jami'an ekalang fiwa ehm farattaka ekuga fakiduni jami'an tibamihun emmem vegen timan kalefana dekol rawas Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehm farattaka dua koggen ehm farattaka guligen den huriha farattaka guligen bes tibamihun timan kalefana dekol rawas mane timan kalefana nikameti kurma timan kalefana gilam berikam jessuma timan kalefana ihanati kon hitma tibamihun Allah fiwa den ti qabul kura huriya farataka ekko timan kalefana deklo rawashe summa la tundirun adi ekamuga timan kalefana heve muhlate nudevis ek mane ki Allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalum fonu wafa iman noema islam noema rasul bekalum ibedewa muhlates tibamehun tinduga muhlate Allah islam bu mattaka iman bu mattaka eko ekefan vidalwani Allah fiwa em farataka ekko tibamehun rawa revuntakuga timan kaleeg faana visnalumugu furusten nudinasse rawa gotaga nim mashe e farattaka ekko Allah fiwa hen uriha farattaka ekko tibamehun timan kaleeg faana deklo rawa emmi mai ein dehe koddeni miki visnalumuge fursatek algumen devana faran alun nazariya hingalumuge chances ekkame nunek Allah subhanahu wa ta'ala fiwa em faratak miha ka musibat gellume jidanu ko birugatun ei algolmen devana nazariya ka devana fara ekamameduga visnalum go fursataka bas jago ekkame none evvar ma boda algolmen aqida ya iman kama gulfuri kame biruati wanjeni hame keni Allah subhanahu wa ta'ala surah az-zumar ga 30 ayatu Allah subhanahu wa ta'ala hi qurafani wa yukhawifunaka bil ladina min duni kalege faanu birudekku mattaka ebamihum kalege faanu birugenne mattaka ebamihum beenun kure Allah subhanahu wa ta'ala fiwa em farat Allah fiwa em farattoge wahage dakkan kalege faanu emihum birudakke amhudu faana med kanta kuri tigotan ulam farafiyam tibanne menge ilahunge faratun kalege faana meeneke majidane ek majidan em egotum semihum birudekki dekun ei Allah fiwa em farata kuri alukame kamuga كيت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي كراف إفوقم فوق شرحاga شيء دالفني وهذا هو الواقع من عباد القبور vidalafawani mi kaburu ga ahulwarin kantakura ngule gote kuri awuden nefada kaburu ga ahulwari mane kaburu ga ahur nebna bog mane ke kaburu kare gus tawaf ko e kaburu ga faratu madden edi ehi tirkamen edi emihun faratun shifayan edi farata biretu amihun ade emihun bes e kaburu gawa miha ruliya siyamu emihege faratun awon musibat jeedaneti neena hingamanu jeegota kame kurevidaneti eenayen ade bihtiram adanu kurevidaneti ekama birun algon menge mihun ulabun aso algon ma ado him baymin bonado bay daroro gonna ziyare ek ziyaratu ge darayte tafatu ima ekimihun deke go tafat bay darjan hure erarsuge waki hisabakum ferigen riya nagafun odifa riyatiri kogen danje ziyares mi agumen kare puri zaman me kya dif awne konade ziyarat kame
ere bodati masdoni faharu jehe waga daturu koffa kisaba kama riyati rikogam falijaha ve mihunge daturu kurani e ziyaratu ge miha ge ihtirama qadar midarajen hituga biruwati ka mihungur algon men kaamatullah ge fulukare ge wes gos algon men egota kannunguleni e ge fulaki algon kura farate vesnu adi allah algon kuraro salgon men uje egota kankan kuraks mane ke allah algon kurana massene kala ange gota algon haraka kurak en mas evaruge taklifen allah jassa fenne kala ange algon kurumu gaves algon mennak en names bayem mehu medenne wihen mi daraje eba mehunge terega shiruku ga amalu tan huri eme mi qaburan algon kongulur mi hunge amalu taves huri got tawhid ga ahulwarin berugannawa ei zamanu ga miheku rangala imam ve hori taqwa veriekkum ga tawhid engijje miheku ein kamakama decche bunafiyam bunan kaya kommas musibat jehen dengulo ene dariye ko maru eda nuni ene kommas mudelen hala ko da nuni ene kommas kadere ke bunan ti kuridu ewa dekkime kuridu ewa dekkim wekame geti emi hun iten reje oriya kame je e jeheni ena ekan kama dekke gos ekam mimihunnas musibat je mundani ham je warak emi hunnaka buna kannu kare it momme gaburan ihtiram kurati je echkes emes buna minut emi hun amina tawada gei emi hun ihtiram kurani emi hun kurani ena nu kurani eka mena je ekan dange nu kurati mimi hun je ekan dange kurati bunu masangalannu eka mena nu dekeni ene je ekamen ei emi hun nay gotan e gaburan ihtiram ada nu kurati mimi hun je ekan tatten ei mulin e mawdu en ifada kankama kemu nois den aamu ko algomen teregama mutawatiru khabar emmen dakka wahak emmi me mibawtuge me mazar toga me ziyarat toga jahapun didadandi amille kolajjewa algome nodan ewa ko nodakka hisab kommerege ziyarusna dide e didadandi lakkani leggima e eru emmenna kanu jehen o jehigen den gossanna amille kolajje funa mi wahake salmuntere waragge andeke mi darajen algome terega algome inkaran kuram farag gas Allah go wali weringe karamata barakan Allah wani labwa fehen names e karamata e barakatu ge daraje ki ilahun ge daraje algumen eme hunna medu deken jehene kamennun ek awon miwah ke murada ge farak gaves Allah subhanahu wa taala labwa fa waliyun ge daraje da kurmennunehen names evs mihe ge daraja dinu ga angwa fe daraje wer itur ilahi ge darajen evs mihe ge endiyuma ke algon men ge aqida ennun ek nevesalik biruge mfurta watra awon bayan ko madi devana watra ki an yatruka al insanu ma yajib alayhi khawfan min ba'd an nas miha wajib kurwa fa wajibe mihunna mistagun teren bayem mihunna birun ena dokol eves birek bayem mihunna birenge Allah wajib kura wajibe dinu fardu kura fa ekam wajib kure ko kommes bayde biru gannat ekan kurave ekan Allah ga amur fulenge adi ekalange kan huriha kame milkuwani ekalange hadrat menu evesme ke musibat no jene kan qabul kura miha ekalange amuraka kiyamanteri wegen em faratuko musibat janako birenno onna ei allah ga amuraka me kiyamanteri wani hemme allah ko me hima kurakkatir kurwan eka meena gitu ganen yagin kame allah ga amuran aharan kiyamanteri vejjiya e ilah aharan hima kurakkatir koddewan kenake suwalaki allah enge gota aharan kanta kurima mine gonda gonu salam kurani ka kuwe tawhid gahulwarin karega Allah subhanahu wa taala amur fulaki tiba Allah rakkat riwashe manek Allah amur ful rakkat riwashe enun Allah tiba rakkat kurba ehm algon men teren bayem me biraki men Allah deenu gangwa fa kamaka algon men tabawi ma den mistakun gatun asana birattaka e wajib ta bayem me una dukolle فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد شرح ودالفن فهذا محرم اي حرام كم اي قتف الله دين واجب كراف كم ميهك برك توكل وهو نوع من الشرك ادي اي شركه باوتك اي بيروغ كماي بيروغ درجام بفارن اي بڑ شرك ويدان ان بفار كود شرك ويدان ehmei shirkuge baawateren baawatki wa huwa naw'un min ash-shirki billahi al-munafi li kamal at-tauhid tauhid furiyamaun nafi kurakam ek mane ki egotam mihego
bayin haalattawga ena murtaddus wedan anebbe haalattakuga e kamuge baawatunnai biruganna darajekun enage tauhid furihamunuwe tauhiduga unimi hekkamuga asadane tauhiduga mulim furihamunuwa miha fareggene diinum bernuweda ne names furihama tauhiduga ahulwari ekkamuga ena nuwedan efoga midala fawani mi babuga musannif rahimahullah genna fa ay baawale won sawbaki mi ei madinaga kurawun hangoram tawtereng ahzab hangoram ei mi zamanuga hemmi golifawa lashkarta goligen kuri hangoram ahzab hangoram ga makka ga mushrikun islam dina muslimna dekola mole arabikara ekko jama kore ekeki wanhadaka gos wahaga dakkagen lashkarta jama kore ekko madina ga ahulwarin na emihunge deen ekko fuelumat de mistaku hangoram jamawi etan has mihun jama kore ekeki wanhada quraish wanhaya adi washagen tibe arabi bay qabilataka adi madina ga tibe yahudinna ekko bas sidriyatuga emihun oti ebbas madina ga itere hala kharab kurambek egiterega banu qurayda emihun nakof ebbas fahatum wedduma nabiya sallallahu alaihi wasallam lashkaruga bodukamu madina ga iterega hunnawa khando konne salman farsi radiyallahu anhu ge lafafula madina ga defarataki farubataka hilatan onna farat ehma defarat ko lashkar kan wengeren madina ke onna tanum warabboda askari gotun hima fonna tarakkateri fonnatan fahatuga moti yahudin qabilat banu qurayda emi honna yakuen ahude muslim rasul madina wadagar madina tibi tafatu jamaat tak kayfan ahude luf eitire banu qurayda ko lewi ahude madina ge dustur kam ga balewun e ahudu ge terega madina ge verimiha ki veri farata ki nabiy sallallahu alaihi wasallam kama madina dekola kura komme hangurame ge madina himaya kura mase qur'an kama adi ebeka dekola mase qur'an ke vesbe ge hiter nuwana ke ven ahude nema nabiy sallallahu alaihi wasallam ga amankam ge ahudu ge tere ke fan amank fahatu ga amank e namas fahatun yahudin ke abudu sakadar wori bay emin fahatun muslimun khando konen kurimati tibba fahatun emin wadde bas kommegas jamaat mi golifawa lashkarta kun as hangurame jamawam feshima munafiqun ge mihun bonamundi alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum ei mistakun ebamihunna dimala bunimihunne sahabinna dimala munafiqun me bunani inna an-nasa qad jama'u lakum kalemenna dekolon emme mistakun me jamawiye fakhshawhum emihun deke birugonnas mane kalemenka nete hanguram qur'ane kuladanak dihas mihun lashkar jama kurima madina ge tibi fanal solste ge mihun nakine hanguram kura emihun bunani mi washangas jama madina wara emihun gas moti lashkar da ekof hatiyara gotun adodo gotun war bamadu muslim devene bes tanenne filagan dan tanebesne tibi rashuga warali maden dan tenonna e munafiqun bonamundiyi e kademenna dekol hangurame lashkartan as jamaweje fakhshawhum emihun deke birugannas manege amandesh ekam ko iman ga holurengi sife ekam ga sahabin mitanga allah subhanahu sife kurafoni fazadahum imanan ebekalunge iman kan ituruye lashkarta jamawe me bame ebekalung hituga allah ameduge barosa ilahu ge dinasha ilahu ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam de ilahu imam mistaku nasru devwanak e waudu furiham kurawwanak muge iman terikama wakil kurun allah ge barosa bodu wegenti fazadahum imana ebame hunge iman ka ituru wegendiye e lashkarta ge bodu kam ge natija ki iman ka ituru e allah ge itubar bodu wegenti وقالوا ادي vidalo ebefulun vidalo hasbunallahu wa ni'mal wakeel armen allah fude wakil kura farato emme materi farate ke meho farate ke allah subhanahu wa taala emma lashkar bodun ginawun hatiyar ginawun ei harmege mawdu ennon algon mennan oy wajibake allah attaka ilahange gotuga jihad kurun nasraki allah debwach nasraki hatiyaraka adadaka gulifurechche non ek ennama badruhun gurama agduga malaikatun fonu wafes allah subhanahu wa taala nangawa
malaikatun ei nasruga sawbekkamuk wama ja'alahu Allah illa bushra lakum Allah enge itibamen nga ufarka wa khabarak wama nasru illa min indillah nasraki Allah hadratun anna chigi malaikatun funumaka hatiyaraka jamaata gulifekkamenu ek ei miha manavigotun hingama jena datta malaikatun hanguram kura wahag buni enames ei ufarka mu khabar Allah subhanahu wa ta'ala nasruga wari faratak ehma ebekalunga iman kangure daraje ki nasra fataha kamyab ki aharmenga turi hatiyaraka aharmenge baamad kamaka baagena kamaka eya gulu furikamenuk baagina wegen moluwana nama hunen hongurama gdu ka molus ki Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala e baabo kam ga sawum bain asabe kalun vidalum gendevi lan nuqlab al yawma an qilla me da aharmen baamad wegen bayenwan كما قرآن الله تعالى سورة التوبة وحي كربي ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تبامهم بابوكم تبامهم عجاب فاتبدوه فلم تغن عنكم شيئا بابوكم تبامهم إبس كما فدانو دين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت هذه بنت بامهم الدتي من دشكرت وجالما ثم وليتم مدبرين دم فسمبر دفاقت ekam nabiyya sallallahu alaihi wasallam iman kamuge kayfano lashkaru kuriyen nikuma honnawagen vidalwani ilayya ibadallah timan kalege fana faratan annashe anan nabiyyu la katib timan kalege fana ki dogen ekulegen nuwa teduri nabiyyai ana ibn abdul muttalib timan kalege fana ki abdul muttalib ge dariye kayfano lashkaru ge emme kuri honnawagen mistakun gowale fahaddu wadanu ganna emme kuri gonne mistakun duvwagen fatan henno sfahun e kayfare go jamawe Allah subhanahu wa ta'ala iradu kure filawale dev baawor mi hunget hunen angurame der makka fatah kure makka alang islam be baawor me ekam kos Allah subhanahu wa ta'ala filawale dev ei mistakun ge hittan Allah fi hem faratka guli danet hatiyaru ginewegen baabowegen training hada furima eya kiriyaves barosa wahen hivejjem Allah subhanahu wa ta'ala filawale dakka miki farak gaves kademenge baabokama hatiyara mikama gulun huri kamenun Allah angwa afani hatiyarum miha tayyarum enames nasroi Allah subhanahu wa ta'ala jema asabekanu wisdom fulawri vidal fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ebamunge iman kan ituru yadibunye hasbunallahu wa harmana Allah fude haram birunu dakkash wa ni'mal wakeel ek farataki wakeel kurang emme ho farat Allah subhanahu wa ta'ala fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam yamsashum su e iman kam natija kam Allah subhanahu wa ta'ala bamana devvi e kalange niyome lashkaru bali kurabi e bamenge macca kamyab hode adi kobato hanguramage tarikh mulin ekko badalu wegendi hunen men ahzab hangurame fok tarikh ge falsafa me hanguramage falsafa ekko badalu wegendi ei ahzab hangurama hame mulim hanguramage isse asfuri makka mushrikum kafarun isse hanguram badru hangurama man nabiya sallallahu hangurama ekno nik moda nevit ekawko badru hangurama ga makka mushrikum bonin udaname timon men rabo etanga majako sakarajja panuni hangurama ngane kemburi ayemi ohod hangurama mihun askuri e kuri hanguramat em ahzab hangurama hame hingadi gina hangurama te ki makka mushrikun issegen as hangurama kuri muslimun tibi difauk ekam efo ekam hadis kuravi miyaffa hoga den al lan yaghzuna miyaffa hoga den harmenna ka angurame nukurane mihunne bal naghzu ma harmenne mihun anguram kuran efo hoga nabiy sallallahu alaihi wasallam ek efan ge jasu susi maulumatakum islami dawlata dekola kiriya tanega rawa khabar libunas emihun raduga tibba wadaga bali kuraf tabu kanguram kuravi daturu kurabba wadak made nukurava annande ehma ahzab hangurama effoga hanguramage wattafal ekko badaluwe iswe hamala debeki muslimun kamgawi e nuniya aboda agumen gola kulenya goluga defense kule konya abodus landu jahan ennut agumen kolajjan ennu muslimun usulek agumen kuleni agumen madan golenje ekam agumen abadu uriyamen gola wadegen defense kulun ennu medu bay mem bunagut islamuki difai
difaa'i hangurame ke difaa'i no difaa'i no vena bodu difaa wan as goluga tibenne difaa veveni rawa revuntaka medu visna fikuru kokgen rawanya re awmuge kurige hisabukum balikok enam kikurunt emmastu dature kuraba tabuko wadagene hunno vinunt nohunna vidaloi me effoga den timammenne hanguram kurane emi hunne none awun kuriges dennevin miedo argumentere bayem sifa kurahen islam ga aslaki sulh no aslaki sulh kam ga miedo argumem qabul kufri argumenge gaum argumenge ummatuge halat davvek iman kama taqwa ya jihada argumentere tayyara fanen netun ei waguti halaten asken sulhege aslaki dawatu feturu e dawatan urassala kamanya ei mihekkam gavis dawlatekkam gavis sarkarekkam gavis kommechekam gavis sechen hala kurun ei agumone wajib ei evesmiyeke lifa hagge non islami dawata qawm garaituna urasalak ei islami dawata ki komme insana ke lifa hagge ebameng veri ilahu dawat eme kame for koddir ekan hurahenne yane dawlat ekaka algon menge zimmange dawat for koddir mak eya dekol mase kura kawanya algon hangurama kurinjen mi hunnawas dawlat ekawas nem islam ge aslaki sulhenu sulhwani waguti gotun algon menna hangurama kurenne tijja nuniyam dawat for koddir mung hori sharoi maslahataka balafan waguti kame sulhek en nuni aslaki dawat fetur mung hurasala kawanya en hangurama kurinje ema algon men abadu kurin denne vihen faatu gati begen echi jehiya jahan non egotage ummatuga baare no liben ummat deke mihun beruganan jehen habato nan jehen enam qur'an ga allah nango andatto tayyaro tibesh wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum astaka echi band tayyar ko batas ei allah ga aduwunna tibamen ga aduwum birudekko matak ei medu nikuli hatiar hori gomaka hangurama kuremme beruganna enno dem ei hatiar horim ekam algon men fada baru nebbe vejjam hatiaru algon hangurama kurage ves birennu ganna na ummatuge balikachika men medu algon men terem bayem mihun e tafsir e maanate goda kurane kam astu figu horing fetteka gos sulhayai hudnayai mechi ga wagata kiyafiam fennane aslaki sulhay non aslaki dawat feturu en hurasala konya jehidan hangurama kurabuts sulhe ki waki halataka gudi ganna waki kankame e agumen kin sulhwan bimgo kufuronna ka sulhe noe bim wanjene allah ge bin e ilahu ge tawhid ge kalem bimga hingan jen efo agumen fo nukta fa koda nimmadani ei defo ge den qur'an ga me ayen agumen babu ge furta mayen oti ge nafe inma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ei shaytan ay tahzab hanguram wa bayan kun ei shaytan ay ena ge jamaat ku men biru gannawani asab hanguram ga e ay moti mitanga musannif genna bab ge surukhiye got fala takhafun emi hunde ge biru no ganna shwa khafun timan ilah beretu ashin kuntum mu'minin tiba me hon iman wa kam go anam biru ge timmana wattarake tobe biru e mi hunde ge biru gone baykala janawar chi de ge biru gone wa huwa al khawf min aduwin adawati de biru gotum janawar chi kala faanati biru gotum vihela faanati biru gotum fahada la yuzam mihe malama kuren kameno managen faafaan kameno ekala biren hetu gotakas eikit qur'an allah subhanahu wa ta'ala musa gfan wa shi qur'afani fa kharaja minha khaifan yatarqab surat al-qasas ge ekai sona ek efanu misrun nikmodagate birun sihi ure washa balamu ei firaunu ek efan gatul ko faneti e rasul ko kuri firaunu ek efan gatul ko faneti e rasul nikmodagate madiyana uri birun ek efan atlagam faneti em rasul be kalunge gotuga allah ikhtiyar kore be funna gebe zamanega shiru kurabe no em e biraki ek efan ipuluge biraki e shiru ku birenu ham em musa alayhis salam firauna sihuruge muqabala ga firaunu gena sihuru warin ukafure asata harfay gote fenunima musa gwanus birfulugem wadak adi faajje wadak allah wahi kore la takhaf kalege fan birunu ganna shema eka efana harfata gotan e fenun biru hituga otun ei tobi biren ei ki shirukuge birennun ei eme bay halattoge biru wedane shiru kavs ben halattoge biru dan tobi birakavs eme tim wattaruge biruge tim wattaru wahag mitanga sharaha ga bayan vengedi hada subhanakallahumma bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.